kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tinagbuludam itilugan nga imparadam iti paraangan tayo si Kadilpen. Ay nawaw, saan ko binulod day taton niyang bakit? Kukuha tayo day talugan. Anya? Sana basta-basta day talugan bakit? Nginginaan day ta. Anya? Nagturod ka nagimatang iti kastaalugan? Uray di mo pa'y imbaga, amoklatan asan a fully paid day ta. At least, di kotse tayo matanita bakit? Kotse matan ti maiparada iti paraangan tayo. Saanin at tricycle. Ay na, Dilpin aya. Sakit ti ulo kan sakit ti bulsa ti kastangar aramidam. Tonyang bakit? Mapanak kita yung dananang. Ay nawaw, apay manan amapan ka ijay? Ipakita lang kininanang, ti kabarbaro kotse tayo. Anya? Sigurado ang maragsakan dahi jay bakit? At damo ilang ti di kotse nga anak ko, kunara. Dahil ita ti paglaingam, ti agpasikat, ti mangtulad kadagiti kaaruba at di kotse. Sikagit, di mo bakit? Di mo ba't amo asuportaran dagiti arapaap ko mo. Ay talaga asaan? Pagparikot amkit di aday tangar aramidam. Di kutsi kamot gayam ita, Delphin anak ko. Ay, wala lang. Gimatang ak mata. Tapno saan panunutin dagiti kaaruba may. At di mi kabagalan ti kumatang iti kotse. Amuyo mo na lang. Di kotse dagiti kaaruba may. Ay nawaw, gimatang kalaang iti kutsay, gaputa di kutsay dagiti karo bayaw. Kit no iso ti uso itanana. Numapan ka kadagiti barbarangga. Tunggal balay ang malabasam. Kit adda ti nakaparada a kotse ti paraangan. Da kami laang ti awan. Hulugan pa'y samot dayta, madlaw ang inginaon. Tinapatag. Kit adda mo ti may parada iti paraangan mi nanang. Sana basta-basta ti kotse ang makitkita yo. Brand new. Ken branded day tananang. Ay naapaw, Delphin ay anak ko. Saan agapaw tadi kutsi dagiti karo bayaw, ket umutang kamot iti kutsi yo. Adamot ti tricycle yaw. Isulat ta kuman ati aramaten yaw. Ay nawa, sana mabalin anak. Ulitak manan ananang. Amin dakit di kutse. Kutse ti nakaparada iti paraangan da. Ay. Jack ipalubos ha. Tricycle lang ti nakaparada iti paraangan minanang. Jack ipalubos. Tsak matan makita ti tricycle tayo, Dilphin lakay. Imparada kiti malikodan ti balay. Ay nawaw, iti anya ang makagapo. Kas makita mo, bakay. Adda ti kutse tayo. Iso ti maiparada iti sangwanan ti balay tayo. Anya? Ka-level tayo. Nagiti karuba bakit? Kotse mo't lang ti nakaparada iti paraangan tayo. Saanan a tricycle. Jack amo no anya ti adda iti panunot mo lakay. Ay na. Anya nga minantay ko ng amapan mo katangan iti tersena eh. Mantika. Naibos mat gaya mo ti mantika. Ay, mapang ka na. Usarim ta kutsi, bakit? Ay saanan? An-anusak lang ang timagna. Si kakit di mo't bakit? Di mo ka di kaya? Manti ka lang timapan mo katangan ng kutsi ti service mo ko naman. Ato yung timanti ka agat gatanga, mariton niyang. Ay,
Agyaman aklauna ay Marisyone. Ay, adaman gayam ti saludsudak, mare. Anya day ta mare. Limabas nila kay mo iti sangwanan ti tersenak idikalman. Mayat ti isam na, mare. Dekotse pa yan. Day ta ti pagsaksakitan ti ulok mare. Apay mat, mare. Madlaw ang inginaan ti lugan a ginatang. Hulugan day jay mare. Jakman amo iti asawak. Kaputa di kotse dagiti kaaruba me. Apo, naging babak ng matiloko. Imutang kit din iti nginginaan alugan. Kasanungay no awan pangalaan na iti pagbayad na. Day tamit tirigat ti hulugan, mare. Ay pudno launay mare. Pangalaan na kumaiti ibayad na ngay. Kat manulaang mat ti suswildon na. Abangan no tong palbiagan nga agbaybayad. Ay nawang. Anya ti kurab nanang, ulitin man. Di ading mo adilpen, Marlon anak kau. Gimatang iti kutse. Ayo, mano kano ti pinaggatang nga. Saan ko na sinaludsod? Ngam iti kasjay nga itsura ti lugan na. Amuklatan ang inginaan. Ang mga nuutang pa'y nanang. Sigurado day ta. Hulugan lakit di day jay alugan. Anya wow. At dami ti tricycle nanang. No anyami nga tati pinanunot day ti day ta delfin Di kutse kanaw dagiti kaaruba da. Iso nga imutang mat. Man, ano kumanood? Di ko ti karuba da. Kit tricycle lang ti lugan da. Ay, tsaka mo iti day ta akabsat mo. Marlon anak kau. Ayan ti susi ti kotse, tunyang bakin. Ay nawaw. Jak amukan ka Jak matpagan ano day ta kotse. Ayun, nalagip ko. At dagayam iti bulsa ti jacket ko. Sa dino man ang ti papanamaya. Papanak lang gumatang iti soft drinks dito tersena bakay. Masapul nga usaram ti lugan. Anya nga rod nga iti sirbi ti kotse no saan mo't ama usa. Mapan kalaang gumatang ngamnas ken adi kotse ka pailaang. Agin babak nang ka talaga. Anya, mamin na ano ka rin nga ibagak kang kagimata nga kiti kotse. Tapno makasabay tayo met iti uso. Ken kadagiti karuba tayo adi kotse bakay. Adu ti kwarta dagi talakay. Datayo ngay, mamirmiraot tayo laang mat. No isuda at daigatang da. Kasano tayo ngay ang mamirmiraot. Relax ka kadilaang tunyang bakit. Siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno makabayad tayo. Sa dino ti papana, mariton niyang. Hagpasentro ak Marisyone. Ada na patagamapan ko gatangan. Ay, limabas ka din ti jeep, mare. Saan pa'y, mare? Apay ngamin adi ka agpaitulod kan lakay mo, kat adamat ti kotseyo. Ano saklangan ti ag-commute, mare? Ay na, makatawanan ti kotseyo, ngamuray na minsan, jak pa'y nakita naglugan ka, mare. Ay talaga asaan, mare? Awan plano kung aglugan iti kotsa naggapo iti utang. Nukas na, saan pa'y a fully paid day jay, mare? Hulhulugan nila kay kumare. Aghulog pa iti manu abulan sakbay ama fully paid. Ay nawaw, talagang samot ang inginaan day jay, mare. Agasaman, may sa tawanan ngagbaybayad, ngam saan pa'y gayam a fully paid. Ay uwan, mare. Anusan na bayadan No apay nga min anak, turod ngay mutang. Kumusta ka? Delfin ading ko. Mayat manong Marlon. Kumusta ti lugan ahul-hulog San pa fully paid manong? Agbayadak pa iti manong atawan. Ay nawaw. No apay nga minakastapay lang ako ti ginatang mo ading ko. Adumit tinalakla ka. Kastamit ti lugan akayat ko manong. Amumat adi kotse dagiti kalugaran mi. Kotse ti uso dito. Nangrunakit man-mano ti biyahe manong. Wen ngem narigat mi no ipili mo ti gumata. No di mo mit kabayla na bayada. Iniinoda na manong. At least ita, tamakunak adi kotse matenda tao. San nakas idi di tricycle lang. No siyak laing ang kabsat mo. O kilaing ti tricycle. Tinapatig. Ket awan ti mapampanunot nga utang. Di nakmawatan manong Marlon.
Nakita yung matdagiti balay ang linabasan nyo dito eh. Itaimay kayo. Talaga asagay sa akot che. Tinaiparada iti paraangan da. Tay daduma, sagdudwa pa'y mano. Anya! Kumusta matanda ading mo ijay marlaw na nakaw? Nasaya, dananang. Isu na lang ta. Saan pa'y megama fully paid? Ti kotse ni ading Delphi. Ay nawaw, saan pa'y nga raw ang nakabayan? Talaga saan na? Manu atawin pa'y kano? Ti tricycle da. Nakita ka nakaparada lang iti likudan ti balay da. Kaanong to pa'y nga'y ang makabayad day jay akabsat mo? Hey, di tati santay nga muna na. Sapay la kumaa. Ta, awan ti dumti nga pare ko. Itigas ta. Tuloy-tuloy ti pa nagbayad na. Itay pa'y nga daw mauawag kan ka, Delphin. Asin day taya. Ay, kwa, tonyang bakit? Eh, Apay adi mo sungbatan. ni Manong Marlon bakit? Ay nawaw. Ni Manong Marlon mo't lagayam. Apay adi mo pa'y lasungbatan ngay. Kasaritak to no, mawaya anak bakit? Di pa'y napalabas nga aldaw ang makadlawak nga agsasaruno ti awag mo ah. Kulitin na nga ron ni Manong Marlon. Sigurado ka, saan nak nga ululbudan? Wen, bakit? Kita niya kung makagapok ng ulbudan ka ngay. Ang mga no dapat extra kwartayo dita, nanang. Ay nawaw, anuam ti kwarta si Kadelfine. Sa anak pa'y anak kahulog iti lugan a ginatang ko, nanang. Iti pa'y kumalunis ti Judith. Anya, Iso apa nga siyo, nanang. Pabuludan da man. Tapno saan da aguyudan ti kutsek. pangala ako maiti kwarta. Katam mo mat nga awan trabaho kanakaw. Anya nga tano, ila ko yung pala ang tikalding yo. Ay sana mabalin anak kaw. Ag anak pa'y dagita. Sus, pangalahat nga rudin nga iti ibayad ko, nanang. Ipadas mao ti makisarita ken manong mo amarlaon. Bareng adda kwarta na. Hananuin ti kwarta, bulbuludin, si Kadelfe. Ibayad ko kumay ti hulugan-alugan ko, Manong Marlon. Ay nawa, awang ka din ti maibayad mo. Awang nga rodan, Manong. Kurangin ti sweldo. Ay, sapay na ira na nga, awan may ti kwarta. Indusar da kiti ubing. Ay nawa, di lang mabaling nga isaldayo pa ilang ti motoryo. Hala, ay, nagluko ka, Delfe. Isaldak ti motor ko. Tapos lang adda ti ibayad mo iti hulugan ako, Chim. Isublik tumadlata ako sa mano. Tas ka na makabayad akong tang saan umaidan guyudan day talugan. Pasensya ka na. Ngayon, talagang awan ti extra kwarta ka din ko. Saan mit ang mabaling nga isaldak ti motor ko? Takasapulak mi ti trabaho. Ipaguyod bulat tanday ta kotse. Tinapati, kit napadas mo ti madan iti kotse. Ha? Nakaimot kayo matan. Agpada kayo kininanang. Anya, saan laing ana iti dikayat mo? Ibaga mo nga imot kami kininanang. Awan tinagdumalo. Kumusta ti panagsarita yo kin ni manong mo Marlon, Delphin anak kaw? May sama tayo ang Manong Marlon. Awan tinagdumanyo. Agpada kayo nga ibot. Ay nawaw, di ka man agsao akasta si Kadelfine. Pudno may imot kayo. Ibagbag lang arudan nga umay daguyudan tilugan no saan ka makabayan nga maawan mo ti kunayo at tulungan da. Iti kinaadaw ti second hand alugan. Dayta brand new ang inginaan pay laeng mga minti pinilim. Sa itang awan ti maipabulod may. Ibagam kitday nga imot kamay. Ay nawaw, agtugaw ka man si ka, Delphin. Itay pa'y adi ka makatal na dita. Nakal de barikot ko itaton niyang bakit. Apay yan, anyat na pasamak aya. Naladawon ti hulog ko iti kutsik ahulugan. Talaga ang maguyo din day takutse no sa anak ang makabayad. Di ipaguyod mon, tapno saan ngay supaya pampanunutam. Ay nawaw, sana mabalin bakit.
Kanyan tulang iti panunutin dagiti karuba. Diyak ka ba ilang ti kumatang iti kotse? Apay nga min aya apang panunutam ti ibaga dagita akaaruba. Diyak kayat ang maiguyod da ita kotse. Panagkunak nasken nga ipan ko itayan dananang. Ay di kagar aramid si Kadilfin. Bay amday ta akotse. Kan itad mo ti susi kanyak itamat laang. Ah, Numabain ka amang ipaguyod. Siyakon ti mang ipaguyod. At dati may dito'y tersenak itay mariton niyang. Sapsapulan da ni Delphin nga asawam. Ay nawaw. Asino mat dagita mare? Ahente matilugan mare. Kaya't da kano ang makasarita ti asawam. May papan iti hulugan ako tsena. Ang mga no isudan ti ibagbaga nila kay ko amang iguyod iti kotse na. Nalabit akas ta mare. No apay ngamin nga agpakalaing day dya adilpin aya. naa. Ayan na ngayon ti kotse. Ito niyang bakit. Awanan na. Ay, nawa. Sa dino tilang ipanam? Awanan. Inguyod dan. Anya. Intad kon ti susi. Awanan ti pagparikutam. Ay, nawaw. Apay mo't nga inted mo. Nakababain mat no saan ko nga itad. Kat naladaw mat gaya man ti bayad mo. Basol yo amin. Basol yun na apay anay guyid ti kotse. Di ka man nagpabaso lakas ta, Delphin? Pagraman dananang kan Manong Marlon. Ang damo lang ti basol da. Tasanda ka pinabuludan iti kwarta. No pinabuludan da kuma, di saan kuma mapasamak ti kasta. Di mo ipabasol iti sabali ti basol mo matlaang. Basol mo atag pakalaing kantumat nga men. Mangal ala ka itilugan a di mo mat kabala na bayadan. Di kotse ka nga agpaisaw ngam awam magayam may bayad mo. Umayak man. Delphin anak ko. Anya nana, naragsak kayo tinaramid niyo. Ay nawaw. Saan ka maawat ang Delphin? Naragsak kayo, aginuyod na tilugan ko. Ay, sana kasta anak ko. Imot kayong tumot ngamin kini Marlon. No pinabuludan dak ide, saan kuma may guyod day talugan? Day tala ang ipagsaksakitan tinakam mo kanyak. Imayak takayat kayo asarungkaran. Ngam kastakit da inti pasungad mo kanyak. Apay nga may nagimatang ka itinginginaan alugan. Kat manula ang may timasuswil daw manakaw. Diyak kaya tikas ta pa nagsasaom ka ni Nanang Adelpen. Gapo ka dakwada, naguyod ti kotse. Awanin abakit, saan tayon adi kotse? Okay laang mat no saan tayo adi kotse lakay. Okay laang mat kanyak ti simple pa nagbiag. Tinapatag, awan pampanunuta madakil nga utang. Ay, dak amon. Amom lakay. Saan aga po taad da kotse ti kaaro? Bakit gumatang kamat iti kotsem? Saan nga amin nga uso kat rumbang atuladam na awam mat kwartam? Walmat kid di Adamot puntom bakit? Di bali lata na. Irwar ko lang ti tricycle. Kay sumanan ti maaramat bakit? Kumusta ang Delphin lakay? Mabalin ka din ang mausar ti tricycle. Wal bakit? Basit lang na punas. Siguradong agsublima rin ti sigod alangana. Nasaya at mat no kasta. Makatipid tapay lakay. Narigat mat no pilitan tayo atuladan dagiti karuba tayo abaknang. May lumlum tayo kitdi iti utang lakay. Gusto ka bakit? Iso asi ka, agsingsingpet kanwan. Lipata mo, day ta kotse-kotse dita. Kan kasaritam dananang kan Manong Marlon. Dumawat ka iti pamakawan ka dakwada. Tapag saya atam metlaang ti bagbagada kan ka. Wal bakit? Mapana kita yanda inton madamdama. Ay, nawaw! No amom adi mo kabailan a bayadan, saan mon agatangan, tapno awan ti pagparikutam. Di mo panunutan ti ibagati sa bali a tao, tinapatag kat saan ka a mailumlum iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangda dry aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, no kano mata ka sa pulak, nadadaal pa'y laang mo. Ay, nawaw. Oh, apay ka din. Sophia bagay. Anyan na pasama. Naabutan mo't gaya mo to'y kasirula tayo, Henry. Kasano ang naabutan? Kita ama. Isumat lagayam nga agtad-tad. Naabutan mo't gaya mo. Gumatang akton no agpasintruak bakit? Di mo liplipatan ata ka sa pulak ti kasirula. Wen, inayon ko ni Tilistaan dagiti katangag. Napnudyak malipatan. Pilyam tay medyo dakkel, tapno ado tilaunan na. Wen, kas iti kasirulam anabutan ti katangag bakit? Sa dino tinagdapuam, Henry. Iya sentro na narusing. Ay nawaw, anya ngay taimot mau. Kasla kasirula may. Kasirula talaga na. Impagatang ni bakit ko. Manungay ti pananggatang mo iti kasta kadakila kasirula. 250 lang, nana. Tinawarak kami. Ay kamayat Nalakan kasta. Una na, mayat pa iti quality na. Napuskol kita niyo. Mabalin asalunsunan no sa dino tinanggatangam. Iti abay ti restaurant nga si dagiti paradaan na. Naglalaka ti lako dahi dyan, nana. Naglalaka, ngumayat ti quality na. Iso ang makatipid ka. Oh, at tuyan din pagata mo kasi rula bakit? Manumot nga iti pinanggatang mo, Henry. 250 lang bakit? Tinawarak pa yung amin eh. Anya? Ay nawo, apay kasla saan ka naragsak nakatipid ta. Oo na yan, Henry. Ti kumamit nginginaan ti ginatang mo Amangan mat no low quality da ito Nang runakit kunam alalakaan laang. Mayat ti quality na rita kasi rula bakit? Kita ang gamin asak ba yung agsao ka? Napuskul mo piman. Kasano an naibagam amayat ti quality na? Kat lalakaan laang. Gumatang kang agpaiso iti gamit. Ngamday tay mat lalakaan. Low quality ang kanayon lakay. Ay nawo, pilpilyek mo bakit? Saan nga amin analaka kat low quality? Saan mo nga amin anangina kat high quality? Hay, isublim day ta kasirola. Sakto laang ti gumatang no agpasentro kami kin ni Mari Durkas. Diyak kayat ti gamit alalakaan laang. No di mo kayat, ilakok langan kin nanaruseng. Nanaruseng, adda kayo kade? Nana! Ada Henry. Ada ka di masapul mau. Nana, amangan ko naknukayat yung agatahangan to kasirula. Unak man no ginatag mo day ta para kan di baka mau. Kumaa, ngamti namot kayat nana. Isulat ta kano ti gumatang no agpasintro dakin kumari na adorkas. Ay nawaw.
Apay ka daw. Mayat mo day ta kasirula. Makita ang napuskol. Di na kano kaya tinaglalaka ka si Rula, nana. Nukas na. Masapaw atay nginginaan na kasirula ti kayat na. Kasta nga ron, nana. Sigun kang kuwana ket low quality ti ginatang ko, ta naglalaka ka no. Mahilig magaya mi tinangina ti asawam. Mutoy nga ron day ta kasirula tagatangag. Ay na, agyaman ang klaunay, nana. Uray 240 lang ang tita diyaw. O adapay ka digatang Marisopia. Gumatangak pa iti kasirula, Mari Dorcas. Ay nawaw. Nakita ka gimatang nila kay mo iti kaserola idi na minsan na mare. Gimatang agpaiso, ngam daytay ki din sagto 250 laang ti ginatang na. O di mayat mare. Nakatipid kayo. Ay na Mare, jak kayat tinalakala ang agamitan niya. Anya nga ron ti kayat mo ngay mare. Masapo lang nginginaan. Una, tapno mayat mati quality na. Ay na mare. Saan nga amin analaka ket low quality? Si kakit dimot. Ay, basta siya. Diyay nginginaan ti gatangak Mare. Kasla ibirbirok mo matipaggastusam no kasta mare Sophia. Ay nawa. Nakangingi na mo tanda ito akasirula, bakit? Ay di mo pakibiyangan ta kasirula dita, Henry. Agasem man ta 500. Ay nawaw, di mo pakibiyangan ko na. Gimatang ka itinangina. Ngamnukit kita. Kaslabas sila mo tinagdumaan da iti kasirula ginatang ko iti 250. Anya abas si tinagdumaan da alaw lawatom dita, Henry. Di mo ikumkumpara da ito akasirula iti ginatang mo. Ngamen, dakkel ti diferensyada. Ay wala. Talaga adakkel ti diferensyada. Tasika, 500 ti binayadam. Kat siya, 250 lang. Ngamnukit kita. Basit lang tinagdumaan da. Kastoy mo lang ti ginapuskul ti ginatang ko iti ako nam alo quality. Gaputa naglalakalaang. Di mo pakibibiyangan ta ginatang ko kuna manang. Agpakalaing ka man ngamin ditan ka. Kita mabakit. San aga po taad dati makitkitam akwarta. Kat gastos kamit agastos. Lumabalin, agtipid ka kumamit Nagag ko, ngagbinbinog kaw kayo kini Henry itay aldaw, supianak ko. Ay nawaw, mangag ijay balayo, tatang. Ketwin, kasirula kung kunayo ba? Ay, maasarak iti day ta, Henry. Nagpagatangak iti kasirola. Ngam tay lalakaan kit den ti ginatang na. Di ka pa'y agyaman ta nakatipid kayo anak ko. Tinapatid, kit maaramat yun day ta kasirula. Diyak kayat ti gamit alalakaan laang tatang, talo quality. Iso agim matangak itinangina, tatang. Anya, aging gagayam ita, kit mahilig kay tinangina anak ko. Una, tapno sigurado ang mayat ti quality na tatang. Kan, tapno agbilib mo't adagiti kumarek, no makikita dadagiti nginginaan agamit, no kastang umay daditi balay. Ay, kastot lang ti kastagar aramidam. Saan nga amin alangin, kit high quality. Saan mo't nga amin alalaka kit low quality. Naskan na ta apilyam alasaya, dagiti gatang manak ko. Hay, agpada kayo iti mindset kan Henry, tatang. Tip-tipidin nyo launay ti bagiyo. Ita panahon, kasapulan ti agtipid, tanarigat agsapul iti kwarta. Kas na kunag itayoy, saan nga amin analaka, kat madi ti quality na. Malagip mo, tay ginatang ni nanang mo akaldiro, nangin na ti binayadam. Ang saan mo't anagbayag, nadadaig. Rumwarak ita, Henry. So di nung ti papanambakit. Naperdi ti planggana tayo. Gumatangak iti baro. Siya kun ti mapan gumatang, taamangan no si kati ibaon ko, katay lalakaan manen a planggana ti yawid mo. Kanya kalaki di mo tan bakit? Doble trabaho mo't laang manen no si kati ibaon ko.
Sigurado adita igigid manan ti paggatangam. Pasensya kan bakit? Agtip-tipid lang da tao. Sa maysa, sakbay agatahag ti may sa abanag. Kita agpay mo't ano mayat ti quality na. Ulitig man na, saan aga puta naglalaka ti kabailak agatangain, ket low quality mo't tan bakit? Nalipatam ka din, ti ginatang ko anak angin ngina a lipstick ngayon pagatang mo day. Nangina, ngam saan mo gayam a waterproof. Ay Huston, di ka nagpalawag. Makatitilang dagita ngay bagbagam. Ay na, nagmamayat tila ko da at t-shirt kan pantalon dito'y mall, Mare Dorcas. Kunakman no palanggana lang ti gagaram agatangan, Mari Sophia. Kumaang magustuak dagito'y abado, Mare. At dapat kasta ala ko ija palingki, Mare. Nakitak idi na minsan anapanak nagbirok iti jogging pants nga usarin ti anak ko. No kayat mo akit isurokin ka, Mare, tapno makatipid ka. Apay pailaang kat mabalin mat agumatangak dito'y mall no kayat ko, Mare. Nalaklak ti presyo dahil dyan naggatangak, Mare. Makatipid ka ano ija ti paggatangam. Ay na, Mare, among mat asa anak ang mahilig itilalakain laang agami. Ninginaan laang ti kayat ko, Mare. Anya? Igamamampay laang to'y bag ko. Tagpili ak iti t-shirt mi kan lakay ko. Sigurado ka, Mare? Kabailam abayadan dagita ka nagngingina? At dapay kwartak, Mare. Si kakit di man. Di ka ka di madanagan. Taad dati extra manik ditoy. Awan ti plano nga umutang kan ka. Oh, gimatangak iti badom, Henry Lakay. Ha? Ipadas mo man no umanay kan ka. Agurega. Mulsa mo, tinakagatangam ka dagito'y Sophia bakit? Wen, talaga ang nginginaan dagita Lakay. Ay nawaw. Isupay kida gastos. Sapay nagngingina. Ang damot ti kastoy alako da ije palengke. Naglalakapay bakit? Ay, si kalangaruden tinaigatangan. Nagadupay laang mga ibagbagam dita. Wen ata sayang ti kwarta. No ije palengke ti gimatangam, di may kuma. Nakatipid kuma. Amom, Henry. Maminsan laang agbyag tayo. Apay atip-tipidin nyo ti bagbagiyo. No di mo kayat. Mudtoy dagita abado. Taitad kulaangan iti sabali. Nagadung artem. Kumusta kayong tatang? Si Kamat Gayam, Henry. Agtugaw ka, kapit ka. Saan ang tatang? Imayak lang tayo inyong ko tayo basit natin. Agtugaw ka kiti, kapit mo eh. At dapat lang, tiket ko asalutsunan ka. Ano nito tatang? Kumusta kayo? Kini Sophia nga anak ko. Masansan-samat, tiyapa yun. Nagapa kami manan iti kalman ti malam tatang. Di yu ibaga, at dagiti nanginginaan manan agamit ti puun ti apay. Tinangingina abado ang ginatang na ijemol tinagapaan mi tatang. Nung siya, mahilig ang kami ni tinaglalaka tatang. Gaputa kayat ko ti makatipid. Ngam ni bakit ko may? Nginginaan ti kayat na. Ta sigurado ka no ang locality no naglalaka. Ba nag-akanayon apagap-apaan mi iti anak yo, tatang. Mawatan ka, Henry, anak ko. Iti pa'y apagpagaak dahi taasupya. Ngam awan tinanggan na. Uras siya, mahilig at mat, iti naglalaka. Siyempre, maibiro ka no anya ti umanayan ti kwarta. Naitati sana mapanunot ni bakit ko tatang. Gaputan dati iyaw awat mo, gastos mo tin agastos. Awan ti ko na nga agtipid. Nusak ti ka, di mo pa'y irimit, ti swildom ken ko na. Kita Sophia anak ko. Di mo saysayangan, ti kwartayo kinlakay mo. Ay nawaw, asino tinangibaga kada kayo asay sayangag ti kwartami, tatang? Nagpulong siguro day jay Henry kada kayo anya. Gimatang ka kano itinginginaan abado ijemol. Sagpaminsan laang magtatang. Anya sagpaminsan, kitunggal gumatang ka iti usan. Masapol at ay nginginaan.
ura at damat tinalakla ka. Basta siya, kaya't ko tinginginaan ta sigurado a high quality. Ay na, ulitak ba nila, anak ko? Saan nga amin alangin kat high quality? Dadaduma, nangina, ngam low quality na. Agsardan kayo man, tatang. Makarengreng kayo man. Ay, naibos mat gaya man ti kwartang iduldulin ko. Ay, nawaw. Panagkunak nasken a dumawatak manen ken lakay ko. Aba, nagulimag ka mat, Sophia. Asla na unag, di pang panunutam Addaman ti madlaw ko, Henry. Ay nawaw, kanya day tamanin. Di mo maten irimit ti sweldom kanyak. No may papaniti sweldo, talaga asan kon nga irimitkin ka. Itian niya aga po kat asawa na. Siyak ti babae. Ngaputan na laing ka nga gastos. Mahilig ka pa'y ngarut itinginginahan na gamit. Ah, May busti kwarta, no kasta ka na yun, bakit? Ibirbirok mo, ti paggasgastusam. ha? No kasta, awan pa nagtalak mo kanyak. Ammom ti sungbat day ta sa lutsod mo, bakit? No kayat mo, agtrabaho ka man. Tapno ammom ti rigat, tagsapul iti kwarta. San lang nga taggastos ti paglayam? Ay, nawaw. Ne, bad trip kan samot, Mari Sophia. Ay, marurudak launay iti asawak, Mari Dorcas. Nagapa kayo manan. Kasano, di na matan irimit ti sweldo na kanyak. Day takit din, Mare. Among pa iti ko na, Mare. Agtrabaho ang kano, tapno amok matirigat ti agsapol. Ay, husto nila kay mo, Mare. Narigat nga minano, day talaang mangigas-gastos iti kwarta ti paglaingam. Sapay no sikat ti gumatang iti gamit ka masapul ang nangina. Imbis analakla ka ijay palingkay, iti nangina pa'y laang mat ti paggatangam. Na, uray si ka, Mare, kasta ti ibagam. Makitkitam ka di dagiti gamit mi iti kusina, Mare. Nalalaka laang dagi jay. No nalaing kalakit ding agpilay, adda dagiti nalalaka amayat ti quality na, Mare. Ay, unay matan ti apo sa ti kaaruba. Di na ammo ti maabog. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Natinagan ti kasirula ginatang ko itinangina. Ay, Kanya day ta. Kasirula mo't ginangag ko anat nag. ti kasirula ginatang ko itinangina lakay. Ha? Ay na wow. Nakupit mo tayo. Ay, makapasurun day ta apo sa ti kaaruba. Kitaam, bakit? Kitaam? Apa yan? Kitaam ti kasirula ginatang mo itinangina. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit. Ken naabutan mo't adagos. Kasano ko maamaabutan? Kanangina ti pinanggatang ko iti dayta kasirula. Isarang mo kaming itiinit tapno makitam ti bagbaga. Ay, awanan. Talaga nadadaulan da ito akasirula. Pangalaak ngay nga ta iti itaapal ko. Dayta ti high quality nga ibagbagam, Sophia. Ay, nawaw, di ka man agsao akas na Dayta ti high quality nga ilablaban mo. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit ken naabutan mo't adagos. Ay, sayang ti kwarta. Unak tumot ngamin king kabakit. Ita apanawon, saan laangan apresyo ti pagbasaran, tadadagiti mananggundaway. Saan nga amin alangin na ket high quality. Saan mo't nga amin alalaka ket low quality. Iso nga rugad dati matatayo, amang kita. Winan, kamali ko. Sorry Sorry talaga. Sika magayam, Sophia. Anya ti umay mo ibaga. Kumusta ti kasirula ginatang yukan lakay ko, Nana Rosing? Ay, mayat mat. Nakupek nga mabalin pa'y amausar. Natinag nga miniti na bitlaw. Saan latamat ang naabutan? Ay, kat mayat anana.
Nalaing nga agpili nila kay ko. Ay, wen mata, Sophia. Apa yan na sa lunsod, Mau? Gumatangak mo't iti kasirola mi akas tanana. Nadadaal ngamin adagos, te ginatang ko iti nangina. Ay, wen! Nadakamat ni Henry, mahilig ka kano iti nangina. Di mo kano kayat tinalaka agamay. Kanayon mo pa'y kano nga uyawan, no kastaan nala katigat-gatangan nila kay mo agamit yaw. Day tati kam malik, nana. Impagarup ko ano nangina ti may sabana, kat mayat ti quality na. Ngam saan mat gayam nga amin? At dadagiti nginginaan, ngam nalaka madadaal. At damat dagiti lalakaan, amayat ti quality na. Nasken laeng apilyan tayo. Word, uray nala ka, no makita tayo mat amayat ti quality na. Ay, mayat lata Tinapatag, kabailan tayo abayadan. Ay, nawaw! Iti kinarigat ti biag ita, rumbang laeng nga agbalin tayo a praktikal. Tinapatag, napintas ti quality dagiti kagawaan a magatang, ken mabalin pay a mausar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pimanawal, nagiti trabahador mo. Perlain, anak ka. Nasaya at matnukas na, tapno masukatan da. Nauma ak matlaangan iti kinaarte dagita at tao. Asino ngayon ti purdiyaam amang ituloy iti trabaho da. Sapay, saan pa'y analpas? Ay natatang, nagado dita. Ay nawaw, narigat tagsapul iti trabador ang nagagayt perlain, anak ka. Nalakalaang tatang. Mala, si kangarudin ti makaamba. Wala, saan asyak ti maawanan ita, tapi manaw da. Uray pupuutin da, tatang. Alawin ay, agsapul kangarudin iti kasukat da. Tanalawa pa iti maraipan. Wen, di kay madanagan. Agsapulak iti kasukat da, iti kabiitan a panawon, tatang. Mayat samot no makipurdiyak pay laeng ka ni Perlin, lakay. Anyaya ti paramid na, desi bakit? Agraep kami kano. Asino ti kadwa? Mapan ko kasarita ni Nana Gloria. Tauray dua kami, lakay. Ay nawaw, kabagilan pa'y ayaman ni Nana Gloria at agrab, bakit? Ni Nana Gloria pa'y tikunam. Napigsa pay laeng dayjay, lakay. Ala, da kayong ti makamo, bakit? No kabagilan nyo, apay kiti nasaan? Mangrugi kami matlaeng inton bigat, lakay. Pimanaw nga minti trabahador da Perlin ket masapul amalpas ti raep. Apay ka no apimanaw ti sigod a purpurdiyaan da. Day tatadyak am mo, lakay. Awan mo't tinadakamat na iti nagsarita kami.
met siguro no anya ti aramiden nyo, Daisy. Ay, wan madam. Nagbalon kayo kade. Naibagak met a merienda laang ti libre. Ay, wan madam. Nagbalon kami. Nasayat met nga rod no kas na. Ni Nana Gloria, Napanlaang imisbo madam. mapan mo kitaan. Ibagam nga agawaan na tani, agalas 8. Nasken amang rugi kayo. Sayang ti oras abay bayadak, numala daw kayo nga agrugi. Wan madam. Siyak to ti mangyag iti merienda inton madamdama. Awan pa'y mat alas 10. Paingay day taperlay na nakaw. Merienda da Daisy ken Nana Gloria tatang. Ay nawaw. Day tala ang kitid mo merindada. Ada ka di parikot tatang. Dudwa pandisay. Mabsog na natama dita. Nasaysaya aten ngam ti awan. Saan da mabsog no day tala ang ti ipamerinda manakaw. Ay na, di dan aginarti tatang. Di da pa'y agyaman, tadat itinapay ken juice. Kita ang manta Diyos. Kasaladan numlaan. Ay na tatang, pagyamanan dalata, tadat ipamerienda kadakwada. At dangagpaiso ng kastamay. Tip-tipidum ita. Nagagadama piman. Sa maisa, saan anala ka ti trabaho da? Mabisinan dalaki dinukas tala ang ti ipamerienda manakaw. Mabalin ka ding agtal na kay latan, no awan tinasaya at nga ibagayo, tatang. Saan mo't ada kayo ti aggas-gastos ka? Agmerienda kayo, Daisy, ken Nana Gloria. Wan madam Perlen. Agyaman kam launay. Ibatik ti meriendayo iti lamisaan, ah. Wan madam. Agmerienda kamin tulatan inton madamdama. O sige, da kayo mo't ti makaam mo, taado pa'y tinaskan nga aramida. Wan madam. Agyaman kami. Ay, nawaw. Day tao, ti Diyos nga ipainom ni Madam Perlain. Anya tiraman na yan, Nana Gloria. Natamnay mo, kasla danumla ang anak kulayan. Ramanak mamma, Nana. Pa! Tanumot talaga, Nana. Oo na yan, day ta Perlain. Agraman to'y pandisal. Duwalaang. Talaga asag kay sata. Kasla nagtangkan pa'y. Ang mga noy di pa'y kalman day ta pandisal, Daisy. Ay, sapay mabisbisina. Anusan talatan akanan ti pandisal, Nana. Tapno saan ta mabisinan. Nang runak at awan pa'y mat alas 12. Barang saan akasta ti pameriendada inton bigat, Nana. Saan Daisy? Kisayan talaangan ti balong tangain na po'y. Amangan kunak no day tapay amerienda ti pagsakitan ti tiyanta. Ay, nalpas mo't langan ti may sangal daw. Ay, naimbaglaangan. Tada may sukat iti asukar, Nana Gloria. Iso na lang, takas lang tip-tipid ti busta iti merienda. Ay, sanak anarte no may papan iti merienda. Ngam no kas demot lang ti ited da, ay oray sanang. Iso pa'y kit di apakaalaan iti sakay. Day tangarod, Nana. Makapadismaya talaga. Awan sir-sir, biti merienda nga ited da. Makipurdiya takadi pa'y iti day di Perlain inton bigat. Ikat ipadas talataan, Nana. Kasanungay no kas demanan ti ipamerienda na. Ikat nayunan ta ti balon ta. Tapno sigurado, Nana. Ngam no kas jay manan ti ited na merienda ta. Santan tun ngagsublay. O sige, kasta nga raw taramidon ta. Awan mo ti pitchel anang ikargaak iti Diyos tatang. Amangan no inyawid mo't danana Gloria kang Daisy. Inala kon itay anak kaw. Adda iti kusina. Ay, kunaklakit din no inraman da nga inyawid. Adya kalaki di mo tin Perlain. Pagbalin ng mga tatakaw ti pada matao. Una, tamamirmiraot dagijay tatang. Anyat amok ngay no agraman pitchel kan baso kat kinursunadaan da. Ay nawaw. Adya klase ti kapanunutan da ita. Ay.
Kamusta mo tinakipurdiyaan nyo? Lazy bakit? Nasaya at lakay. At akati pa iti aramidan yung tumbigat? Agsubli kami intun bigat, ta saan pa'y analpas ti raup me. O sige, kung dawayan bakit? Habang awan pa iti maaramid iti bangkag ta. Huwag Ay, anya nga itinlutom apang rabyan talakay. Balato nga, tay sumulang ti adda. Mayat daytan lakay. Agpeles ken aginana ka pa nga ron. Tamangan tayo tun madamdaman bakit? Isagana kong ti pagsukata. No kahit mo tag-shower, nakasakduak mo langan iti danong ausaram. Agyaman aklaunay lakay. Agsublida na na Gloria kundi si itatatang. Isaganak ti meriendada. Da kayon ti makaamu amang tad. Nga ti pameriendam kadakwada perleng. Jay na ba ti akamute di kalman? Ah, saan ka di pa anabangles day? Mabalin pa'y tatang. At damot lang ti pansit iti ref no kayat da. Sus, hindi pa na palabas alawas ti pansit iti ref. Anak ko, sigurado anabanglesin day jay. Ni tatang mo't. Mabalin pa'y day jay. Nakaref mo't. Ay nawaw, tipidem mo ti merienda lang iti purdiyaam. Kasta talaga ti diskarte tapno sa anak amagastusan, tatang. Ay nanak ko, kinaimo, tikas tangan aramid mo. At damot ti kwartam, gumatang kalatak kuman ay ti may sasupot at tinapay di ta tersina, ta iso ti ikapida. Isupay kit di apaggastusan, tatang. No agraman merienda, kat iimot mo kadag iti trabador mo. Awan madismayada. Ay nawaw, susweldo akmet ida, tatang. No diyo kayat, syaklaangan timangtad iti meriendada. Amangan no sabali kit diti itadyo dita. Anya? Anya ti bagayo, madam. Adda trabaho kita, iso nga itad kun ti meriendayo, Daisy. Ay, agyaman kami Madam Perlen. Meriendayo daytan aging gatmalam, Pansit kan kamote dayta. Wen, madam. Agrubatak nga rudan. Kitain nyo tar aramidan nyo, Di kay agbunto-bunto ng agtrabaho. Laglagi pa nyo, asusweldoan da kayo. Saan mo't, madam? Makitkita yung manwun no saan. Agtrabaho kami latta ni Nana Gloria. Anya ti may imbaga ni Perleng, Daisy. Iniyag na ti meriendata, Nana Gloria. Anya nga iti meriendata. Pansit kan kamote. Ay nawaw. Amangan kunak no nabangles manan. Day tati jak amuan, Nana. Bareng saan Madimot ngagpaiso ti angot ti pansit, Nana Gloria. Ti kamuti ngay. Uray ti kamote, Nana. Ay, talaga nga ing gagara day ta Perleng. No saan akurang tited na merienda. Nabangles mo. Anya lakit di matikastuyan ang mapaspasamak. Pagbali ng datan samot nga animal dito'y, Nana. Ay, addaing tugot ko at tinapay. Isulaangon ti meriendaon ta. Ay, ano kastoy ka na yon? Madismaya ti makipurdiya, Nana. Kasla saan damat a concern kada tayo. Kaputa makipurpurdiya tayo laang. Bayantan, Daisy. Ngaminton sumarunaw. Jakon kayat ti makipurdiya iti dayta Perleng. Tipiden da tayo malaw na yan. Nagkaray nga iso ti makaamo iti merienda. Ngam kastamot ti aramiden na. Ne, anya ti aramiden yo dito'y kataltalunan, tatabukyo. Nangyagak iti meriendaan nyo, Daisy. Ha? Amok ngamin anabanglas, tinyag ni Perlin iti agsapa. Awate mo. Ay, nakababain mo, tata. Awate mo ti deng. Ay, agyaman kami, tatabukyo. Pasensya kayon, no naladawak Inuray ko pa nga minapimanaw ti anak ko. Di yu dakdak kamatin kinkwana, alang yegak iti merienda, ta sigurado ang makaungot day jay. Talaga ka di akas dyan ni Madam Perlin, tatabukyo? Sipod pa ide, tip-tipidin na ti merienda dagiti purpurdiyain na. Kanayong ko ba abagbagan?
Hindi nak ipangpangag. Manulaang mo titinapay di ka tersena. Isumat lagayam, tata. At datim imot na. Isu nga oras saan nga ibaga dagiti trabahador na. Ang muklatan aday tak kinaimot na ti makagapaw no apay apimanaw da. Di na ammo ti mangisakit iti trabahador na. Sweldo yo na naglorya ken Daisy. Agyaman kami launay, Madam Perlen. Awan anyaman na. Ayun gayam, awan ka diti aramidan nyo inton umay alawas. Adda ko mamanan ti sabali nga ipaaramid ko. No siyak. Aglang anak, ta kinasarita dak ni Mrs. Cross. Sika nga, Daisy. Amangan no makaumay ka. Awan sapay mo ilaang ti aramidan nyo iti bangkagyo. Kasla isuti ko na nila kay mo, idinasabat ko iti paradaan. Ay, kwa, Madam. Pagpanunutak pa'y. Diyak pa'y masigurado ita. Bagaan da kayon to no kasanaw. Nasakit ngamin ti bagbagik. Makabanog ti agrap. Kayat mo ka di pa itagtrabaho iti dayjay Perlen, Daisy. Saan, nana? Apay nga raw, akas di tinaisungbat mo kunkwa na itay. Nagrasunak laang tapno saan ang maupay, nana. Sa bagay mo't kit di Ngam kasano nga rod abaliwan na tikas jay nga aramid na, no agul uli magtayaw. Ay nawaw. Andan to siguro, nana. Narigat ang trabaho iti boss, adi na amog ti mangisakit iti trabahador na. Pudnutan ako na yun, nana. Urayan niya kumaameryenda basta saan anabanglas. Kantay mayat kumamot amakan. Uno saan, nayunan na lang ti pordiya tayo. Tada tayon ti makaamo iti merienda tayo. Siyempre, di na kayat tatag tip-tipid ka nga road. Lukas jay lang. Awanan ti mayat amakipordiya kan kwa na. Merienda pa'y lang kat imo tayo. Ang mga nubumaknang kat agraman tangdan tayo tipiden na matan. Daytapay ti may sa pampanunutok itay, Daisy. Naimbag ko na tainted na latta titangdan ang nagsasaritaan tayaw. No saan talagang agreklamo. Nalpasan tira ang plakay. Nakasta, awanan, ti paramid ni Perling ka na kayo. Ada ko mapaya. Jakon kaya tag sublay jay lakay. Ha? Apay mo bakit? Naimot mat. Tip-tipidan na ti merienda mi. No saan akurang nabangles matitid na. Ay nawaw. Nakasta nga ron. Pudno dagiti sayang gusa nga imot dahi ta Perling. Napanagnakan min kanina na Gloria lakay. Nagreklamo kayo kumakan kwa na bakit? Jak kaya ti makiap-apa lakay. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Ni tatabok yun tupay nga amana di na ipangpangag. Da kamin tulakit din. Gulo ano agreklamo kami. Di matan umay ni Daisy, tatang. Di na sigurong kaya ti makipurdiya Iti anya aga po. Kat inted ko matitangdan da idi nakiraop da. Itikas di atratom katakwada. Namnamaang pailaang agsublida. Ay nawaw. Apay akasta kayon, tatang. Imot kay ti merienda Perling anak ko. No saan ako rang, tayo nabayagmad nga istak ti itid mo. Nukas di bilaang, saan ka kuman alang tay? Pagyamanan da tamang tedaklata iti libre a merienda da. Basta siya, may salaing ti sigurado Perling anak ko. Di mo amaw ti mangisakit iti tao a pinurdiyam. Ado ti kwartam, ngam kastamot ti kinaimot mo. Para merienda lang, iimot mo pa'y. Ay, nawaw! Simbang pagkamagaya mo, anak ko. At agad mo lang nakasaritam, apurdiyaan. Awanen ti mayat a makipurdiya kanyak, tatang. Nangag mo ka din ti agwarwaras asayang guseng, may papangking ka. Amok day tan, tatang. Iso siguro nga awan ti mayat a makipurdiya.
Tanadamag danti may papan iti day tabanag. Ay, basol mo lang Hindi pa nga ibagbagakeng ka nga iwanam na kiti trabahador mo. Ngumdi nak ipangpangan. Ura sino mo't anak ko. Madismayada, no tibusda, kat di na amo ti mangisakit iti pada na tao. Uy, basol kun tatang. Itatawanin ti mayat amakipurdiyaking ka. Ano sa mo na? Ano sa mon akong trataan dagiti ipaaramid mo kuma? Ay, jak kabailan nga aramiden amin tatang. Sapay nagdadagsen ang trabaho. Dahita kumati pinanunot mo, sakbay nga inimutam dagiti trabador mo. Ali rugya mo dagtrabaho, tapno isupay ti malpas mo, anak ko. Ay, nawaw! Di mo imutan dagiti trabahador mo, tapno di da mauma ang makipurdiyakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.